Čeprav sem v Švici, poznavalci avtomobilov verjetno dobro veste, da je zelena barva rezervirana za Škodo in evo, tukaj je. Tole je novi Epiq, ki ga bodo zdaj pokazali na svetovni premieri, tukaj pri dvorani za hokej, ki tle poteka ravno zdaj svetovno prvenstvo. Novinarji iz celega sveta smo se zbrali, je kar gužva klele, tukaj je pa še zakrit avto. Evo, tam je bil polepljen, od zunaj ta je pa zakrit. Tako da še kakšna urca, pa ga bodo pa odkrili. Evo, tole pa piše, kdaj gremo mi domov. So res huda prizorišče naredili. Tale jajce je ful hud tele, kakor visi. Znači, grem poiskat svoje mesto, da ne bom zamudil česa, ne? Okoli 400 novinarjev nas je prišlo na to svečano razkritje z vsega sveta, kjer se Škode pač prodajajo. Zraven so bili recimo novinarski kolegi iz Vietnama in Indije, večinoma pa Evropejci, ker tukaj bo električni mali križanec idealen za naše ceste. 4,17 metra je dolg in kljub temu, da je za okrog 30 cm krajši od Elroka, skriva precej prostorno kabino, ker je izdelan na namenski novi platformi MEB+, na kateri se po novem vozijo mali električni avti skupine Volkswagen. Tudi novi ID Polo, na primer, Epiq pa je višji in daljši in bolj praktično uporaben avto za vsak dan. We are entering in something new, but the market is also changing. Now we see that people who buy cars in this category are also ready to buy a new car, also because of the growing prices of fuel, for example, or for other reasons. So we are coming at the right time, entering new territory, but there will be enough customers for Epiq. Basically, this car is for couples with dual income, but no kids. This is the main category. But because the car is quite practical and also big, we believe that small families with one kid can also buy this car. And we were positively surprised by the interest of corporate customers. I was recently in Austria, where many big companies are ordering this car for its employees. Lots of cars in fleet will be probably also a good deal for this car. Je bilo hecno, ko me je po intervjuju Martin vprašal, če se je kaj povečala prodaja Škode pri nas, ker smo jih premagali na prvi tekmi hokeja tukaj blizu nekaj dni nazaj. Pa sem mu odgovoril, da se že zdaj odlično prodajajo njihovi avti, še vedno Škoda trdno drži drugo mesto pri nas. Epiq bo najcenejši električni model Škode, marsikje bo cenovno primerljiv s Kamiqom, ki ima motor z notranjim zgorevanjem, sicer pa bo imel na izbiro 2 bateriji in 3 različne moči. Doseg z večjo baterijo bo do 440 km po VLTP, od 10 do 80% pa se napolni v 24 minutah. Serijsko ima 11 kW polnjenje na izmeničnem toku, bateriji imata pa uporabni kapaciteti 37,5 in 51,5 kWh. Prva skembija LFP, druga pa NMC. Motori imajo pa 85, 99 ali pa 155 kW, to je po naše 204 konje. Pogon je v tem primeru vedno spredaj, torej drugačen kot pri vseh ostalih električnih Škodah. Prtljažnik ima lahko tudi spredi, 25 litrov meri, če doplačate zanj, zadnji je pa kar velik za ta razred, 475 litrov meri. 34 kg recikliranih materialov je tukaj noter, vključno z vsemi tekstilnimi prevlekami, obenem je pa ta Škoda prvi serijski model, ki nima več nobenega materiala živalskega izvora. I think every car should have a certain character. And it should also stand out of the mass, so showing that we are a Škoda brand, and so you have to play all these things together, I would say, and in the end you have to make a beautiful car that people want to buy, and so this has to be also a very attractive car. Today we are showing here the first car that is after this modern solid design language designed, and the design language contains 3 words: is solid, functional and authentic. That's very important for us. And this is the foundation and the base for everything that we do here on the car. So when you look at the side of the car, you see the solidity, you see the simplicity, the same like in the interior. The shape of the architecture of the interior is very simple, giving also a very spacious feeling, which is also authentic Škoda, because we always offer more room than the others. And we make this also our philosophy to make everything look large. So when you look at the front, for instance,
and Elrock and Enyaq, you see that it's a similar approach. So we have this line, the day running light signature here. We have the tech deck face. We have the illumination here also that continues there. And most important, and what all the Skoda models have in the world, is we have this line, this shape of the bonnet, the Skoda lettering, or the logo we have in here. And we have the two lines here. So this is something that all the Skoda cars has, and this makes this really unique. Drugače pa meni sploh dopade tale varianta First Edition, ki bo na voljo tudi pri nas in bo seveda najbolje opremljena s temi posebnimi dodatki in kar 20-palčnimi platišči. Septembra bo pri nas najprej ta huda različica, ki bo tudi razmeroma draga, celo v primerjavi z Elrockom, medtem ko potem ob koncu leta pripelje še vstopna varianta, ki bo pa veliko bolj dosegljiva, sploh z našimi zajetnimi subvencijami. Evo, dajte, da se folk kar noter meče.